Malama la maria ho e ki pe malene ia tonga ko toa pe o mo me mai ke polokalama tonga o e ahoni. I he ahoni foki o ku na o hake i he wharearea ko ia o tonga pe me he minista pa anga ono po te vitalawe mau o pe o ku amanaki ke totongi e he puri anga ta wha miliona ki he kautaha o ku i ko Pacific Limited a ia ko kautaha no usila eni. Pe a ka pauleva e totongi e he puri anga e ta wha miliona ko eni pe a ko pauleva ke toi ngaue'aki ai patiseti fe'ia mokaki ai ta wha miliona. O mai noi foki e he polokalamani ko e ta wha miliona ko e ni ko e ta haia he ngahi poloseki ai pureanga motu a pea na mo osi mea i kotoa pe foki ko e taha i he te whito i Taumu'a pea mo e kaweinga o e patiseti wanoa taha hiwa wanoa ko e no one left behind. Ko e Taumu'a ko e ni i hono apalai whakatekinikare o ku matalahi pia mo fihi. Ko iai o ko whakawhe iai ai kau mataotao i he tawhaaki ko ni ai ko e CEO malolo ai Tonga Cable Limited ko kau taha whakeni i Tonga ia ko Edwin Liava'a ko iai CEO iai i he tawhaaki ko ia. Pea mo me mipa pe ko e sea ko ia o e Poate malolo ai TCL pe ko Tonga Cable Limited ko Piveni piukala ke na o mai e naua ai fakafekiki'aki o e talanoa ko e ni. O ngā tangata malo mo e Taumu'a o ai fini. Malo pit se dita, malo taulava. Okay. I he polokalama ko ia o e he fini o ko whaamu pe ke nofe tau talanoa i he foi ECU e taha pe a te tau lawe tai pe ki he konga ko ia lawe si pe ki he tawhaaki ko ia hana o hake e he minister paanga ai taha 4 miliona ko ni i wharearea. Ka ko whaampeo ke nofe tau talanoa ai tawhaaki whakateknika ne. Ko ia o ko whaampe ke u laki o atau ai fehui uluaki ki te ko e Piveni piukala. E Piveni na e anga o kau mai ki he poloseki ki ngawe ko ni ko hai Taumu'a na ke kawai ki ai pe mo Taumu'a o poloseki ngawe ko ni Piveni malo pito se tita pa ko korebe ke hu fanga e fotap ko sa faki ka tumo ke u fa ma ala issue ko ni hoko o mahuinga ke hanga he kakai o fakatoka ngai ko notion of no one left behind. He kai ke uhinga ia pe matua lelei ka pau o he kai ke tauhanga o fo. Ai kono whare taha Pacific project is needed. I he fonua ka pau ko notion of no one left behind of mean to anybody. He koe project ko ia ko initiative pe me TCL Tonga Cable Limited. Na mga tuunga ia me ki mautolu e teknikare pe mo Poate ko TCL ke kumi hafounga o ku maa affordable pe tene lava kene hanga o reduce the cost ki he consumer. Taimga na ugu i he Poate ai te ke huma i tuini o ngawe he CEO. Na o hake ai issue go he foi kei polo Hawaii ki go redundancy project kia na initiate mai me he Maytag ki kai lead he minister go ia ko ia ko tokon palemia. Na e whakafehui arewa e he Poate o e hoko ia. Ai makatuonga mo e business case, ai uhinga, ai tari ke pesiu, ai foi direction ko ia. Mea pango, na kai ke lava he management o tariui ki he whemau ko ia e Poate whekau'aki mo e cost benefit analysis mo e business case. Sai. Na e whakaukau rewa e Poate ke nau whai ha research whekun ki ha option ke whakakaukau a whataha mo option lolotonga. Ko option lolotonga ki utala noa ki ai. Option lolotonga na os whakamore he kei polo ia ai paanga e taha 0.5 miliona Amelika. Aina i me yo fia i he panga 12 miliona Tonga.
ki hono part payment e foi konga na li he waha ofisi mo wawau. Pea toi ke totongi. Hangarewa he pule anga karentoa. Toi ke totongi ai taha po ni fa miliona USA. Me whiunga moio. Aigo in total nei here 1 miliona. Ke foi konga pea ke li he waha ofisi mo wawau. Ko hono Taumu'a ke hoko ko foi back up. Ka motu e kei polo pea ai kei polo mainline gon lolotonga ke he hauni. Pa Taumu'a ke lewa foi back up. Ka hono pango ke fakakato foi back up ko ia e au o over he ni manoa miliona. Panga Tonga. Kato glava fakakato. Ai foi. Ya ko hono mo oni e se tita. Piveni kau mau tala noa atu. Ai ka foi connecta ko ia, ka foi hoko ko ia ia na taha po ni 4 miliona Amelika. Pea ka pau e toi kumi hame ngāue ke whakahoko aki ai foi ngāue ko ia e over i he whanoa miliona? Ko uhi ngāue? Ko ia. Ko kai ko taha po ni wha e se tita. Ko foi konga, ko foi connecta ko ia na whio mo ua po ni walu. Kana payment ua ua. Right. Sai. Ko foi project ina ka initiate he kei polo. I he poate ko ia aho ko ia na ka nau tui o ku vai polo whaka business. Pena nau ma upepa mo e whare me he World Bank o ku ikai ke nau poupou'i kia he wai ke vai polo whaka business. Kai ke. And I try for a project ko ia pe me he Maytag Ltd mo tokoni palemia aho ko ia. Sai. Taingo na mau fua toi ke poate na mau hangarewa. Ko ui ko no o mai ko foi konga ua ko ke totongi. Ka mau fo o rewa ka mau tolu me mi pa poate pa na mau fe ia rewa ai magatonga fai tutuni. Taingo na mau fe ia e makatuunga uhinga lelei moe cost analysis. Unfortunately na ke lava o mai. Ai taimi le vai ko na ke mau fie marie ki hono whakamore ke silini. He ke mahino ke uhinga lelei ke maton. Na makatuunga e mahanga o puke ai foi payment ko ia ka timani a kautaha. Ke na hana na tolo facilitate my information ko ia. E se dita ka pau pe te tau te nofo whakaukau lelei. Ka pau hika ke tau lava o puke kau whai tūtū ni ke nau tariui ke kakai ai makatuunga o e nau whakamoreki ai lau miliona. O kauhanga tato ka society. More rewa. Kai rewa ke te aunga e a koia pa me lotu. Ayo na kunofo awia o mo tafu ai. Pana tupunga le vai e mauhanga o pesiu ke fai ha fekumi ki he ngahi option of available ke taula vai o hoko e redundancy. He koe a whangatuku se tita koe kakai te nau fuai a teknolosia koe ni. Koe katoa o hana whakalere o ha whahinga business. E o mai katoa e u cost of incare he foi whole process. O tāna ki maia o liriu nau tolu ki he cost per unit pa tau sāsika ka kaiki nau tato. Hange koe ngok lau. Aya e Piveni ka ki mau tala no atu Piveni. Aya e tu ko ni ko mena fie mau na ia fo fie mau ai kakai Tonga ke to e maa ange mo to e vave ange ai ngāue ko ni ki he communication i pe ko fetu utaki. Ko mo solution ko i he taimi ko ia ko e fo i ke whakatu e fo i connection ko na i panga e 1 miliona Tonga. Pea to e kapau na mo to e hoko atu ai e whiunga mo e whangia miliona. Pea ku ke pehe na mo hanga CV ia pe oku maa whiunga ia pe oku whaka business lelei, ko business lelei ia ki Tonga pea mo pehe ikai. Pe wheka o ki hoko mai ki a haikani.
ki Edwin he tawhaki ko ia. Okay. Edwin, ko haho na uhinga na mo whakakaukau ai, ke mo ngaue'aki ai Pacific Limited, ko solution ia ki he palopalema ko ni o Tonga. Ala bik se te bego ko le big fanga ta fa papa ko to pe ko ska afaki. Ko raki pe ko he timing ni ko ngani ko me kon communication ni ma fitu ta fito ke me ko connectivity. Ko staro no talangi no talanga I pe ko hoko le vai as a human right. Di ta tau pe ke he freedom of ko fa ko ni na hange pe ko lava Piveni. Ne mau huat mato ke tonga ke po sai mai solution ai ko solution ke mea ke ngai for business ko ngai he tafak ko ke as a service provider pe ko network provider ko pau ke ai makatunga he lao ko regulator ko pau ke the business continuity plan ya ko pe ko ha mea tarifak ka mea hoko ke infrastructure ko fa ke ngawe pe ai ha fonga ta ke hoko tua ke service ya nei mawala ko ya ko lolotonga no fa mai foi initiative ya kon ko ke ngaue'aki ai hawaiki for redundancy ia time ko na ai ko fe'ia ko he Poate na fai fatong na fekau le tangata mutuan ke fai ha fekumi ke to alternative solution angeta he ko hinga pe o pa ke he na asia feasibility study ki mo pane poupou'i pe hanga lawa pe ne poupou'i pe ya well penga me ATP o pa ke economically viable ke to own e Tonga ya ha fo ke polo ke fikau a ke polo ko na lolotonga na os fund he hunga ke hunga hoko ka redundancy he fulai pe os mai pe fulai fa kamore kon pa ko sa la fa Piveni ke fa kamore ne fa le ma fe gumi pe ma to fok le ke drawing boards of o haki ko to feasibility study ki o lunga o mai no le na ai pe fa kau ke ngaahi pe satellite as another option Right. time ko ya na ki mama pe moi o to ka fa ha time ko ni moi mo hu mai ko lo time ko ni lo to ngaahi kasfiki ke na hanga o launch na ho satellite ada time ko ni na lo to ka foi comforting ka na u to ke u ben mau fetaula creo fa le fetuta ke kasfiki o na mai ai mau ingat na to mama age ya he option ko ki Hawaii. Ai fa va time ko ni me September ya wa fa walu. Pare ma fe potano aqui. Ne ali fo wa ke panga teu ni mango teu fango fu. Ali fa ta no pa mai ele va foi ne na mai foi proposal. O to ta langa pe me Poate va time. Wa ma ko ki Januari ko wa no ta hiva. Hoko fakatama ko ma ko ta kipo. Ko maro ma ko me pe me ko to ko ni na sai ki kauta ko ki kauta service provider ko to ko easy net ne na ma capacity na to pe na ngaue'aki na to kasfiki ai bu ta wasilo ko to pe ma ko ni ko public information ya Koi. ne tau mo I ko to pe foi ba time ko ni foi wiketa me ke wa I he capacity be ko connection ko easy net ko me ko ke mahina ko he takai ke tau sio whakapoto. Ai hange pe lawa Piveni. E whako tō pe ke kau whai tūtū ni. Ko haho tau iwi, whatata ke, nao slaven ki mua programa ki mua. Ka pake tau sio ki he ngai whakatotoro, ngahi Pangike Mamani, te tau pe pia maruseo pe ngā toka, na information of ngā discourse ke public. Ke hatau makakoloa te Tonga. Ko tau GDP, pe ko mea fua whakaekonomika, ke tau I whakaekonomika. O over percent e whaango fulu. Ko remittances pe ko ki manava pe ho tau kainga ko me muri o mai o tau fai ke tau o whakaivia ko tau ekonomika. Pata whakakara kai ko pesere lewe no e taha ko tata ana ke pe ko agriculture fisheries me tourism me hafu. Ai ka pa ko le ko tau makakoloa ai vi pe ko tangata I fonua to fefine fonua Tonga pe o to lewe ke fai ke whapoto ta fai tutu. Ta o mai ha solution mahoi ngā pita context.
O whenā pasi mo tau context mo tau wivi wha ekonomika. Whenā whaka he poate ke kumiha alternative solution. Ma fu whaere whetutaki he kaswiki. Pea koe mea maari he tango ni lo toka palani kaswiki tan koe ke launch na satellite for all. Koia. Pea ke na ngaahi e pen for all ke e pen. E whae whetutaki pea o mai he kaswiki to tongi na ma au pito angeia e ngai alternative solution ke he koe whakasatellite ki mua. Pea ne whae ngā na ke tunga na o te au whango fultupu. Awan gof mai ki tisema e wanoa tahavalu. Teke motu ke teke hoko whatamako ke motu ke polo. Pe nako ki sanuari, mako e na imahino mako e public information ko sila toko tahako toa kia na mawao e tau ke polo. Pe na imahino le vai hen na ke kia business continuity plan ni hata. E hongo service provider kaupe ni hongo ko mau tolu ko mau service ko mau ki satellite phone pe. Na tau ilo ko toa pe ki kau taha mea maari ko kau taha tonga pe koko e isineti. Na lolotonga ma o ke besti me kaswiki na Taumu'a ai koko e foi weke taha me me ua. Aia na ikai ke iai hatali whaki ia e tau service provider. Aia ko e tau service provider ko a tau tolu i Tonga ko i Digicel Pea Moe TCC. Kai ko ia? Ko ia, o service provider ia e ai ko he retailer. Ko ia. Aia pa ko mo fitu utaki lewa Pea Moe Pacific Limited o na o mai ai tuunga ko e satellite. Piveni, ko e hae uhinga ku tau alwai ki o mai ai satellite ke tau redundancy mai ki he satellite instead ai fiber optic. Uloaki, ko e ne affordability mama. Ko ne mama ino lewa mama ke kakai. Ko hono wā ko ne flexibility te tau lava o reallocate ai ngaahi penwith ko ia ki hatoi whemau keheangi. Hange ko i government project ki. Ko cost ko ai go na tanoa me Edwin ki he redundancy continuity plan ko ai o service provider. O ku i he fo i meki e taha o nau totongi panga o no ngiau whanoa Amelika. Ai ko mea lewa nau tolpe ko haho na wi malava ke nau hanga secure ke fo i meki. Ai lahi for capacity pe ko foi penwith ke nau hanga o ritani ki ai. Ai ko pise te ngofule nau foi total capacity go nau ngaue'aki Piveni ko pau ke kauia e nau continuity plan. Pe ko cost ko ia o mai pe moia fua he kakai e setita. Ka ate whanata ko ni he mahina mbe ke kakai. I haapai a wai office ai TCC, a wai office ai TCC la. O ko foi bloca pe taha TCC me he TCC la. O wai foi taua panga taha miliona o tu he compound ko TCC. Ko cost ka toa ke foi communication infrastructures ko ya o miliona. O fehu ko te o atu wa ne te tongi o miliona. O la fa baba wa tu ko te tongi consumer. Koia. That part of the cost of the whole process. Kau hono tāna ki uwhakamore ko yake ne determine at price per unity. Sai, kau atu whakau koe ni. Ka pauna nau aipe hafu i tau ai taha. Pea tau e onga fo i base station e ua koe koe ai onga kau taha hafu i tau ai taha. Then they reduce the cost by half a ke taha miliona. What is that supposed to mean ke price per unit o neti mo? Ko ke kawa e mawe ange mai malo hi ange yo. Ai mahino lewa tene kawa ai foi area lahi ko ia o ke huinga ki ai. Koia, ko poini ia. Ko huinga pe ke ai foi taua ke hanga teke e foi base station ni ke maalunga. Koia. Ai ko foi taua e ua ke teke e o foi base station e ua e foi. Ka parte ke sio ngai fonua I murina. O ku fuhi pe taua me olunga au ki lana. Una ngau na tole concept ko ya co-location ni. Ai na uhinga ho mo whenga koe ki ai foi tau ngai tau ko ia ke malava ke ni hanga kawa ke ma upe fo ke foi Taumu'a ko no one left behind. Ko tu ko e fanki otu motu o ku nau tu mo fele. Ko ia? O uhinga ko ai whakaukau ko satellite. Mo ne flexibility ke taulava o relocate holo satellite ka pau ko motu
ai foi pen with ko ia. Pa ba ko motu e vaha ko no fisi. Tau lava liki ai. Vaha va mo hapai lava liki ai. Pau tau fe mau ki niua. Foi flexibility ko. Ka ko hinga fo ko i he foi kose ta. O ne lava ia fai mea. Ua tolu mo fa. Mahina. Anga pe ia tau pe tahaua miliona tonga. At most, the exchange rate ko tahafa. Whakahoa ia ki he fo i second cable. Ai ngoi na tano atuin ke Hawaii ki. Ko ia. Ke whakakakato fo i project ko ia e oma he ni manoa miliona. Kako haiten ai ko kuhinga tanoa ko ni manoa miliona ko ia e o mai o totongi ki he price per unit e kakai. He koe konga ia cost o redundancy. Ko ia. Ma ala au pito ia e Piveni foi tawaki ko ia. Pa ko seto le vai ki hono o hake ko ni whalea lea ai foi ta miliona o ko tui au ko foi mea le lei e ni ke whakahoko. Ikai ko ia? Ko ia. Koe makatunga ia e kuloto pa utui koe loto pepe mo i tuin. He kulahi foki e tau whai tutuoni makatunga he tae mahino. O tauhanga o takihala i kakai. Kako mea kani se tita ko sio koe Pacific e foi approach koe Pacific Solutions. O ku mahu inga ia ke tau whanonga mo ia. O kai koe na os ngaue'aki e steering committee ne kau kai palemia ko ni pa utui o ko whakaamu mai au te nau hoko ate foi project. He kono mo ni ko hono lele i ko kakai te hanga te nau inu monu ai. Okay. Ko hange as whaka e ilo. Ko hange whakawau hange o mai whakitare. Ko hange ki tae mahino. Ko ia, hange ka te au o mai whakapolitikare foi mea koe ni. Ka tūma ke whoki mahe ku mala ala mea koe ko ke tala no mai ke ai Piveni. E tuini, i he whakamatala koe no mai e Piveni. O ki ai ha me ai o to tonu ke mau ilo ka ukai ke whehu i atu. Pa whewhe ai foi tuunga koe ni koe ha ai o tala no mai Piveni te mau e benefite a kakai i e fo i ka pau e hoko atu he pule anga lolotonga ai fo i poloseki koe ni. Koe ha ai benefite kakai e toi maangai mau ki telefon toto pe koe mau kika pe koe toi ki whamatala ke whai moa o mai ko osi anxious au ke whai moa o mai ka te apu ka benefite mau me ai. Nā loa pita se tita. Koe whimaa pita ke mahino pita whai poeni o ni. Taumu'a whikauraki o project ke koe ni as a business continuity plan pe koe redundancy. Ikai ke ngata ai. Koe whai solution koe ni une lava ia o whakahoko e toko taha koto pia i Tonga o koe ke lava he ke polo o whakahoko. Koe tuka taimi ni lolotonga ni. Koe ke polo koe e tonga ke polo koe lolotonga maa koe tonga taimi ni. Ai koe hau me fiski lugalofa. Lugalofa ki hapai pe mo vava. A ngaahi main island ni pe. Ai koe mego vava o pe pe mo hapai mo tonga tapu. Koe ke aue ke ngoni ua. Koe whangi otumotu kotoa i vava. Koe whangi otumotu kotoa i hapai. Ai ko solution ko kasfiki kene mai me ai fai ka palangi two birds with one stone. Tene lava hoko ko me ngau e tarifat pe ko redundancy ka pa hoko ha pa palemia ke polo. Pea o kune to lava o faka hoko internet pe communication ni ke tapa ko to pe Tonga o pa ke lava he ke polo o faka hoko he time. Ai ko no mau inga au bitoe. Ka pati ke se ka fata tago. Lolotonga hoko foka pa problema COVID-19 ita. Koi. Kapala os implement ito for solution ko ni Tonga. E lava pe he poto ngaue'aki o online pe fai ko peta o ai for webinar o hage pe ko tautano eta min he Zoom. Connect ko to mai fa na ko to e niwa ko fangi ot mod ko to e va ko ke lava connect he fai ba eta min tata pe mo hapai pe fo pe mo pembo eu. Aya ko solution eta. Ko mea ki health. O kulotonga iai ai mea offer pe ko donation ai Pacific ki taimin ko foi visit e ni mano. Fakataumu'a ki Ministry of Health a Tonga ke tokoni ke na preparedness ko ki no combat ai ko okay fai tatalia e Pacific ki ke pure anga ke na mai no except
acceptance ai foi tokoni ko ia. Aku tau si ore me tafa ko ia to ngahi mo ngai moni mea ko kelele ko ke fonua fakafekiki'aki. Ka ko tanga la ka piveni. Mana tu ko surcharge ko tariff ko ngo retailer hiri ko to pe ia ke hu ma ko no ka customer pe ko takai. Koi. Ka pau le mai ha solution ko backup ko tendency ko mamafa. Ko fe ki ai. Ko hai te fua ai fakamore pe ko ma tu hiri mark up ia retailer o lunga ke ma wene tu. Aya e to tonga i ko to pe to tonga to pe he takai. Right? Ake tu ka tai mini pe ko ki fama pa ko ko be ke to atu tai mini ke ka piveni ko. Piveni, whamalo atu e tuini ho mai ai a konga ko ia ko ke lave mai Piveni o kia mea i he men ke toi hoka tai ko tui ko i mea pe ke tau tala noa e tai minipa ko osi maa ala ia Pea Moe kole pea Moe whakaamu o ko tonu ke puleanga lolotonga ke nau hoko atu a whai ngaue'aki ko ia na mou whakahoko i he ngai tau ko ia ko mariwa atu Piveni he ko i mea ko huinga i whatala noa ko project ko ni nei Piveni me tonga kei polo me ilo mo tui fa teknikari. Pana maore ma present a sea ai kei polo ba me CEO o matore ka kare kita o present ia ke kabineti na ai e mausirini feo mo na mau fa fu ua ke 3 milion. Kana mau kore ke poreanga ke nau fakakakato mai ai foi toi ngaua 0.5 miliona. Kai lava ke mau pesiu he project koi ni. Ko tala noa koe ngaue'aki ke mau, pena iai ho mou silini, ko tala noa ni ke Tonga Cable Limited? Tonga kei polo. Right. Pena wako uhinga ia mau alu. Heko ngono ngā koe ni kosei ni na mau alu o au ki he teau ni manoa hangi koe lau koe mea. Mantui koe current cost koe oi redundancy go ngaue'aki he service provider taimini ko no ngau whanoa Amelika pana mau arifo au ke tau ni manoa pa ko mau foi ni kosei ni fa o si pa Poate mau pay advance ke na reduce le me ai o fitu noa pa mau kaure mau tolia foi benefit oi kau shareholder something ai ko fanga fakau pe he ko uyo ko e tokoni mau tolu ki hono reduce no cost tene au reduce mai rewa cost ka mau tolu e paanga fitu noa pana na o mai mo te line ka pau te mau on board ai te mau o paanga fitu noa pe ka pau he ikai te mau on board he pai te tuesday e foke price ke he te au ni manoa o te famon me pekena Edwin Liava'a in the middle of the negotiation. O uhinga e mau fotu ke pureanga. Sai, na whoki mai e pureanga tara mai, o ui ko o si iai e sirini ai Tonga satellite, o si e file bankruptcy go e Tonga seti, whoki mai lewa sirini go e ki whare paanga, o ku peko kif moala ne lotonga ngau he ka whako ia satellite hono whai nau firing mo mea. Koe sirini koe kataki Piveni ke ki mono mai moaeni. Koe sirini koe na toenga koe i he satellite, Tonga satellite, na whoki mai ki whalepanga koe whihaia na mouka mataki. Whapapau me pe tuin hange katana o sa o hiwa miliona. E tuin he taingo ea na tau tānoa. Ia, nai ofi he valu. Oia, lai ni ko ia. Aia ko sirini o satellite. Ai ko ngai fui tuanga satellite ko ni ai ni na rent ko ki China. Ai ngai fui tuanga satellite na os fatau os pa nai fui tuanga malu ta peua na ke to. Ai na uhinga i fakau kaure vai kapneti ke fokotu ha public enterprise o ui ko Tonga Satellite Limited ke ne hanga o hentolo
katoa mea whakasatelaite, tuanga satelaite, whakataha pa mo area koe mo kaswiki, ke hao ki ai mea koe ia. Koe taimo ni e se tita nei lolotonga mau tānoa ai tonga i polo ke redundancy. Lolotonga fetutake me te ki ia, pia mo kautaha koe ni ki ke i-government mo remote access koe me ngahi apiako koe he ange ko ngahi whare mahaki, ngahi a polisi, he whanki i. Aia ko taimua na mautok whe mahino ake ai pa mahangarea wa whakatu'u ke he kaswiki ke o mai whai project ki o whai project pe taha. I he whai kos pe taha. Kai coordinated me hi kei polo. Kai ke, e se titau, o mahino pe ke he motuani nai kai ke mahino he kabineti, toko lahi kabineti, ai complication o foi project ki. Aia ki mau ange ai e piveni he ikai ke uwhie maari e ki ho opehe koe o ke mahino i he kabineti. Fakatopu whehui au pita e foi mea koe ni koe hae uhinga o kai ke mahino e kabineti. Please. He koe heko nogo, soka hanga e se tita, o kai ka uhinga nia o koha uhinga COVID. Mana tu e taimi nai, aia koe taimi koe nai whakamatala ia i koe ai mahu inga ke mite ti mahu inga ke mana engo kuhinga ai makatuunga aho no sign out ai foi kontreki as a expression of interest ki he ko mahal ko e tuine une ilo ake iyo ka ko hiko ke ave ki tau tolu ki he kontreki pe moe whakamooni koe nei whakahoko uhi he koe whakamooni ko ia o ku whihi ai, pe o ku whihi ai a whaleale ai, pe o ku whihi ai, pe mo i kakai ko uhi ko toi humai ko ia a whafofonga o tonga tapu whika wha o ne challenge e ia ai whakatoa ko ia. Nā i kai ki aha nau ilo nau tolu ki he mea, pena ki he whakamooni ko ia, pena te kai ke pāsia, pe me he kabineti, pena te kai ki nau ilo e nau tolu, nau kau i he. O tui pēu, o tui pēu, o meanwhile pe, ai tonga tapu wha ia. Ka koe ngata anga pe, ene mahino ke i siuga ia. He nai, he koe, o tui e whamoani pe, ai tui njen koe lahi taha e whataha koe ni me palemia ahoni. Kau ki ai pa mo e ministeri pa malolo. Kau ki ai pa mo e taitaha along ki ai mo e minister lau. Ko si ai ko hake ai signesa ai sign auti ko foi contract ko ya o hange astila askaka. Ke ko no mo ni na kai ke saini ai ministeri pa ho no tonga minister. Ana ko au mo ku mau ko hunga na saini ai hono tonga ko se ai poate ai tonga satellite ko ke tana ma ai kuin ko ia ki mo ko ke tana ki ma e tuini o tangata o ko tokanga tau ki ke tafaaki ko ni ko whakamooni neongo o ku taramai e piveni ko whakamooni ko ni I hono capacity ko se ai o tonga satellite ka ku o pau pe ke foki mai ki he kabineti ke na for approval ka toki whakahoko ai fo ngau ko mo whakamooni ko ia ka ke he tonga ko ai ko he taimini o le vange e piveni ka ke tonga ko taimini o mau hoha aki ai na e whaifo ke kore ki ai ke ni kau mai ke programa ko ni ka kai ke ni lava mai ka ko na e whakamooni ki mua he approval ko ni a kabineti ko tau foi mea e moia e taha o ko hoha atu ke whai maha clarification ai ke haa mau ke e tuin tō kau hoko atu ke toki whakaito whapeka e tuin kau kai ke tui to ton ke hoha I he foi whakamoni ko ia I do hange ko whakatala noa ka pau ke whakamoni ko ia o kai ke legit o ye ha application e pure anga ke nau ona na ia e uhinga ia na whakamoni as a chairman of Tonga satellite he makatuunga ke malava miti ai foi deadline nei o mai me Pasifiki. He ka bana mau miste foi teiti go ya, pagi tau te tanoa tau tori he panga whinoa. Kana mama whaia ke whakaukawa mau tolu me Poate. Kana mau kore mau tolu ke pure anga ke whafoki mai foi pote kike.
Te kono inga he nei lolote whaitutun ko ia ki he benefiti e kakai. Ka koe, te whake koe ni o whakatara nok, mahino mai ka toi ki recap ia. Mahino mai ka pau na ikai ke mou koe whetala noa aki koe apa mai kasifika, ka pau na ikai ke mou whairewa mou ngā ono, te mou toi whoki o Tonga toi mamawhan koe te au ni manoa, pe koe te au whanau te au ni manoa. Koe uhi ke mao e foi price koe ia koe whitu noa na e pau ai ke mou whakamooni. Pena makatua ngai e whakamooni koe ia, koe uhi ke keep, ke mao e foi price koe ia na mou whenga ki ai. Ikai koe ia. Pa koe pehau koe whitu noa ma maa au pito ia. Ka koe foi mea koe o koe ka pau lewa na e toi whakahua atu pa ka ke tari he pule anga. E he kapineti. Motua. Koe o hake koe ni e pule anga koe ni e fo i taha whā, i he wharearea, ke to tongi he pule anga koe ni, o kou whakakau ai ki he fo i tuunga koe ni, koe hano huinga o to tongi ai he pule anga koe ni, pe o ai ke nau to tongi, here koe ana e kai ke pāsi pia mi he pule anga motua. Neonga e tau whakakau atu, oku to tonu, koe fo i mea to tonu e ni ke whakahoko ke to tongi, ka oku, it does not make sense. Yes, please. Koe, na iai ai foi tutun kabinet ia e aho toltaha siulai wanoa tahiwa. Foi tutun kabinet fika valo no fit. Na o si tuhu i hangaton pe ai ko tari he pure anga Tonga ai contract ko na offer ma he kasi. Regarding redundancy. Sai. Ai ko foi koe konga ke tari ako ho pehena ke tari pena tari. Na was tari pena. Aia koe tari ko ia, ai ni koe whika tolu, whika whā, o pehe mai ke tari, ka toi whoke o mai ha fo i ha details, whika whā lewa o tala mai, ke toki whakawhoki mai, whakahu mai ki he kabineti for approval, koe fo i tutun kabineti o ke tala noa mai ki ai? Ko fe tutun kabineti ko ia, ko kohonga ki ai. Ko tala noa te he whika tolu mo i whā, i tutun kabineti ko i o ke tala noa mai ki ai. Ko ia. Aia nei tutuni pe whika whaia, ke toi whoke o mai e details, mo i whakaikiki, o mai whakahu ke kabineti for approval. Koe whai tuunga, koe aka ku os whai whoke whakamooni. Koe mea ko ilo atu ki ai. Koe ha capacity pe mo i makatuunga o i whakamooni koe ni ta e kawai ai blessing ai pureanga motua. E se nina kau tokoni atau e. O kai ke utui au ia o totonu ke totong he pureanga makatunga he whakamooni pa wai ke utui au legit. O ko utui au ia o totonu ke pesiu he pureanga he project ki. Absolutely. Ai ko whakarea ia koe na he whikene decision koe na ke formalize o whakahu pe resign the contract not from Tonga, not from Tonga satellite, but from government of Tonga. Ai o kai ke aha me ai conflict ai o appear suspicious ke tau hu. Ka koe tui ai motu ani, koe project koe ni na very noble or no intention. Na makatuonga i he foi priority ai pureanga, no one left behind. Can provide not only redundancy, na tau was go through my foi motu koe kei polo. Na tau experience ka toa peia. Na hanga rewa he ngahi pega apua saati mai au panga i ua afe ki he foi meke ta. Pe manis. Na e wabana ki manatui na ki dispute ai a TCC pe mo isi neki he cost. Na kai motuan hono mitigate o lava resolve a technical issue ko ia. Ka koe poini o ke raise as a concern ki he saini ko ia. Na uhinga ai tutuni e kabineti ana ufa matala ki al etuini ke toi resubmit yang ai kontureki pe resign pe a pay. Oh no, for approval. Nau mateu ke pay. Hono uhinga koe ha. He unau tui koe foi best solution ia. Koe alternative en se tita. Ke tuku e kasifiki, ka tau foki ke Hawaii ki, that will cost the country 50 million. Edwin, te foki mai ka koe ki he lawe mai ke te whakoi hei, nei mea na ke amanaki ke talanoa mai ai, ka ku mahu mai o mau talanoa atu. Koe whai, poin ko whai maka ke whamai no i.
Ko solution ko na amai ki Hawaii ki. Ko ke polo fikaua mato. Ai ko laka Piveni e alumi au ki ni mga fu million matonga. Ko ne nga ko fai ko ne fai hoko pe awawa o ki foi ke polo o alwa ki Hawaii fo mato. Ka pau na os hoko foi solution ko ni. Pe hoko ko e mau ko ke polo. Pe mama ko ke polo na motu lo awawa mo apa ia. Ke pehe e ngāue. Ko tari gai ikai. Aya ko ia Fakatuputupu. The best optimal solution ke redundancy at Tonga, pero to provide my connectivity ko solution ko ke kasfi. Malo besit. Malo au pito e tuini pak maala au pito homo whakamatara neong o kou hanga o whafofonga ate ngai tātala a koia pia meitu. Apaka mo mai ai fu mama au pito ki hele lei whakaloko fua ko ai fonua i he fo i poloseki ko ni na mauka matai. Pako whakaamuange mai e hoko ai talatala noa ko ni ke toi maala e Piveni o kou whanongo ki ho tala noa pe aku mahino ka te au e tuunga na e whakahoko aki ai whakamooni ko ia pa kou whakamalo atau i ho mo ngaue'aki ko na e whakahoko. Ko e tawhaaki ko ni ke o mai ki he pule anga ko ni mono o hake ko i whare area e he minister paanga o ka ke fuilo i pako hai asenita ko ia ka tukpeka na o tolu. Ka kou whakaamuange ange mai ke mo o mai whaka osia i he tau polokalama ko ni ha whaahinga nonga ki he tau kau whanongo o reaffirm ka teki nau tolu ai fo i poloseki ko ni ko i poloseki ni ki hele lei whakalogu fu ai fonua pe hili ko ia pa te tau tok whaka osi ko atra te ko ia e Piveni kamata mai pa tok whaka osi mai e tuini pe osia i pe tau polokalama ko he whiawhini Piveni Malo pito e se dit pe ko konga fuki ia ai visiona ai palemia malolo ono reform ngai sektoa. Jadi na ko ngai kapau na ko tangata iki palemia malolo na siokita. Na ne hoko pea ki hesea petoki aka auti pea ki he ne retire. Kana loloto ki ai a ene visone with the notion of no one left behind ko uhi ko masive siwan me ngai tukui motu. Nane mea ngaue'aki mautolu whakateknikare ke mauhanga o whekumi ke whahinga solusini e wheunga e mo e tau whahinga iwi whakaekonomika mo natula e tau whakatu bisnisi. Ko uta ko tahi. Pea mo e ngau e whamea. Koe fwoi mate ti fo ou na e provide mai he platform o e teknolosia. Ai ko kui ko e-commerce. Ko foi complexity me foi dynamic me a pango o kusi e tau kau whakafofonga i whare area o nau mako pusi. Kai ko just being frank he kapau ko mama kapau na nau mau ai mama o fu peace ko ni o teknolosia. O tui ko foloa, kapate whatonga i taimine ai dependent ai kakai i he nau whahoko e nau business. Pea mo e nau social networking i ene depend hi teknolosia ko ni. Pea ka pau o kei active be i ene paanga i tolu. Wano ka pau na asiv, na whai umea ko ni asiv e mautaketi ke tola taha ki he kika taha. Ko tui ko whakaivia lahia. He kona mo ni e ne mama wha ko kautu maari e peu nau lava o excess ke fu teknolosia kon. E ne mama wha. Wani alo mama a kau katoa ki ai ha taha pe kon mau bene ki tola taha ulava excess. Ko inclusive profile au tala noa ki ai ti STF ta noa ki ai ngai plan whakalaka ta noa ki ngai i Taumu'a mo mea. Ka koe tala noa mo angutu pe. O ko hanga he connectivity e provide he foi solution o Pacific satellite project ki. O provide he foi platform then assure practically there is I foi no one left behind. Ai ko
o kou pretite ai foi visone ko ia ai foi project ko ia ki visone ai tanta iki palemia malolo na mau ho ha mo madol na mau ongo mau mafasia ngawe hene ke loto ke reform nga sector kawa no streamline o connectivity ki fis ilo lele e tuine ngawe na mau fen ke fai ke foki mai exchange server o tu I tongani kai lava ke toi minimize ai cost ki muri ngaahi ai connectivity ai cost IP transit mo ngaahi me pehe ken he kone reduce ato pe ngai component o taute to Tonga hapaanga ki muri o foki mai ki tongani kone reduce ai cost o alu ke katai kona ilo lele pe e twin pa me poate na fotu o Maytag Ltd o $7 7 gig 70 o fit tu na fotu e Maytag Ltd pana mau ngau ke sona reduce he time na ya e twini ma reduce wholesale me panga e te au ni manoa ki he kika taha ma reduce a panga e wanoa ke kika taha ka reduce lewa ai retail me panga wanoa ke kika taha taimini o panga tolu Wow. ai ko capacity ko kumi ko ngawa ke panga ni manoa ka ko foi kika i wanoa ai ko rate ko ua ni manoa ka ko de algo fa mo iki ko panga i tolu ke foi kika taha imagine about the taulawa or improve efficiency he foi connectivity pelava excess taha potoa pe panga taha ke kika taha pe ita kakai hono ai foi project No. Mone lau kai motua, koi vale pe ita. Koi vale pe ita. Malo apita I Piveni ho whakamala ala mai ta whaaki ko ia pa ko tui. E tui ni kataki mo ke whakaosi mai. Kia hami aku toe ke matalanoa ki ai. O ku te kai ke la fe'ia te Piveni kau ke tui o ku mahu inga ia ke o mai ki ho tau kakai. E tui ni. Malava sentita malava Piveni. Peke te hami ako me peko tonga ki ai ke whamamawhai foi Taumu'a ko ni ke mahinu ke kakai. Internet connectivity and accessibility is a human right. Wow. Ko mau ngau ko na fai na fakahoko na pipiki he ngahi vision ko tanga palemia ki mo. Pe mangai palan fakapuri anga ko TSTF am. Ko tau kum na solution ke tau fakafeho lagi he tau context. Ko mebe ko mahinu ke tau dolu ko Tonga ko fangi otumot. Iya. Pero solution din tao mai, kung totoo ke ho mo tao mo fangi otumot. Di tao hanga pero o connect ngahi, o mo dalahi aga fiber, he ko miak mamaf. Pa tao faka ho ko le fangi otumot wigi aga satellite, aga foi hybrid solution na mo faka ko. Ko ya pese di tama. Malo au pito e tuini ai a whanga tuku mai tau polokara ma Piveni ko whamalo at ke te koe I he whanga maari e koe ni kumuhanga tuku mai ke tau talanoa e issue whihi mo lahi koe ni ianga I whakaukau a kuia ko uhi o kou fo'ou ke ta whaaki koe ni o teknikare koe no mo talanoa mai ki ai ka ko mohanga koe malava o veteki mai ko pehepe ka pau te umahi no I ho mo talanoa more likely e mai no I he kakai ikai au pito ha aku ilo whakateknikare ka ko talato ko mahinoi o ko mahinoi ho mo talanoa mai and so okay amanaki e mahinoi e kakai ko ia o e fonua ai whakatalanoa ko mo whakahauko malo apita Piveni Pea Moe e tuini ai kau mai malo apita tua fato Malo apita Malo